Abeebembezi ba district baikomuchekeki nkomugumwe gukonja kuhumuriza abatuura bashoberwe bwanyuma ya daamu okufumurwa omutunga. Daamu yitu bakagitwanjurira rije konka omubiro bike enjura egwire ije enjura nyingi amaizi giija gareeta mu kisharu garaba omu daamu gashenya akatimba ebikondo byahendeka gataba n'oruguuto abantu baburaho kuraba kandi amaizi aga gakaba gaineho omuferege mbwenu omuferege ogwo aho bagapimire hati gari aha levo yago gari omuferege gwago nigashuma konka ninteekateeka ngu omuferege ogwo gukaba muke aho kuba harimu n'obutimba kandi obutimba hakaija ebinyaatsi bingi eby'omutunga gwihire kuri eruguru gwabihatuka omu katimba akatimba kafunda kyareetera okukuura n'akatimba ako kakarambira. Ingini Sisanga Vincent Korko Minisitiri y'Emizi yashaba butosha abatuura babi n'okwetombweta okukozesa emidaara egy'eikire. Konka tanka y'ekirigi munonga teine ensonga kandi ekitimba ekiremere nitagakamu tukikorera n'aba minisitule hangusena na spillway amaizi gagume garabaho gagendeki. Pressure yabadde nyingi nnyo nesobola kuba nti no yazze n'omuddo ogamba nti gwa blockinze chain kati ate amazzi bwe geeyongera pressure neeyongera ddala negisobozesa okuba nti no ludda luli yagudde gigayingirira neeno so kandi abo ba minisitule baza kuteereza hariya hamunwa amaizi gabaire nigaraba bagarike bahombeke bahahangusiye rero amaizi kugarugumanira ijura garabeho ki. Damage niyo mpango omu Buremba Minisitiri y'Emizi ekagitongoza okwezi okuhwire egineekozesebwa abatuura ba Buremba n'emyanya egyeherire. Gasha kwa Richard nahabwe aba TV West.